timpla kafe. Kinagbiribiro iti ka-text na. And once again, thank you so much iti sponsor me for this program. May sabay lang ato dito listaan for board member Fred V. Alili and sangguni ang panalawigan Arco Maris of the 6th District of Isabela. Oh. And of course, isuda po iti owner can manager iti Biosynergy Organic Fertilizer and AgriSaver Liquid Fertilizer. Please get in touch with Carl Jason Alili for more information at 0917-543-7111. Ulit ka po, 0917-543-7111. Hello to Auntie Lisa. Ayan, nakatune in natin. So, good afternoon, Manang Lisa. And once again, happy anniversary kinikabsat nga Charity and Ronald. One, I wonder why. I wonder how. Anyway, ado ti agbibuyang amin DJ YouTube no ka i-replay tatahan tayo malagpapadati time. Ket ito Isabela, dume-expectaran nga, ito yan tayo dume-expectaran nga umaduta. Nabagyo pa lang ito mga linya. Ado pa lang ito nga nakakabit. Ayan, kablaawan man. Insan Korosi Duldulao, di Taluna. Kuya patugtugan man DJ Bukal-Bukal. Sakit ko man di Taluna. Ito yun ang kablaaw. Baby Benigno Terizal. Da kami dito'y Spring Resort. Spring Garden. Yan, nag-text man yung mother ko. Nakuna na, nabutradas. Anak, Congresswoman Catherine Mantag Balse, da Ma'am Wilma ken Ma'am Ulaya. Kanain da kanog dengdengag ti programa yo. Ayan, naimbag nga malam yo Ma'am Wilma ken Ma'am Luisa. Ulaya. Sino titinga Wilma nga ta? Tomas? Minana? Duwada mo ngamin, I guess it's Wilma Tomas and Wilma Tomas. Wilma Navarro di may isa di ka. Wala. Sino nga tabi yan? Padpada nga dumdungag dita. So, as requested, here is Congresswoman that goes out to everyone, especially kini Congresswoman Catherine mismo. Adijay Hawaii. Kumbutan. Baka sa bagong sabi niya, New Orange yan. New Orange album KMT. Ayan na. So, tingin niyo po, itinilabag na natin yung sonata. Talaga nalaing kaya. Ay naggasat lakit din ti adda politiko agayen na amin ket magunod na nagturay ag lalo no kumpadre na nuwadda at raso na adda ni mayor nga abogado na naggasat ka man gayenta nairanod ka ni Congresswoman Catherine ay adamit kasta agayen na nagpintas ti kawas na ay ken nagngato ti takom nanuwag tinay kaslang iso ti agtakem a diputado aset ganing ti publiko isunti politiko Congresswoman Catherine kaya't kamet kagayemen tanuwat tanto proyekto may pangrunang daytoy mo Congresswoman Catherine apalak ta abuyod mo arik na metin kit politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine kaya't kamet kagayemen tanuwat ganto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalak ta abuyot mo aring nametin kit politiko nukuyog mo kaya't kumet iti kasta
nakaamamu iti grasya. Congresswoman kasi rin ka din ala, sigen nagayenta, tanuwad danto papanamay sa aktumit nga umipos-ipos ken ka, atay pati siya ti patanda. Wow! Musumungad ta. Congresswoman Catherine, kaya't kamet agayemen, tanuwad danto proyekto, may pangrunam daytoy mo. Congresswoman Catherine, apalat taabuyot mo, arig na meten ket politiko, nukuyog mo. Congresswoman Catherine, aset gak manday tasakam, ngenuwad danto kaguram, dinakto ako kugtaran. Congresswoman Catherine, alaen nak nga buyot mo, alin ka di iyawat mo, tawalet mo. Style Regine ka lang mo ya. Woo! Okay, kaya DJ ABS-CBN is una. Wow. Kung na to, hello mga idol, madama kami ingin laki kong magdingag. Iti programa yo. Kaya thank you very much for singing. Congresswoman Catherine, para iti amin apong kagawad iti gulak, coming from Ben Hasmin. Oh. Ben Hasmin. Basahin pa kita ito mga pangablao. Wan amak, Manong John, Rakes Kamanjay, nadawal nga pasahero para kadagiti kasamok dito'y taltalon, aglalo kini utol ko nga kasangay tata. Conrad Honorio Atoy. Wala naman. Wow, sino nga nga utol na niya? Sino nga utol mo, Kuya Conrad? Tig-birthday? Baka ni kagawad. Siguro. Good PM, Kuya John and Mark. Pakibati nga po asawa ko na nakaduyan, na naghihintay nga adda maragreg nga bunga ti bayabas. Kuya Rakes ko nga pala scooter from Emily Agsalda ng Baluarte, Santiago City. Ano dyan request na ni nadawal nga pasahero. Oh, kiniwar. Aji agkiwar. Kiniwar, ti paulo na data. Okay, awanan ti messages ito. Dabay. Hi, Kuya John at JM. Great ko man ti Family Reyes at Family Ventura. Da Auntie Joy kan Auntie Vicky nga madamang agdengdengag itatta. Please play Balkat. It's me, Rose V. Okay, from Perito to, kaya Kwatay di Kalman nag-sponsor katatay di Kalman. Good afternoon and thank you for coming from your friends here in Solano. Thank you so much also for inviting us and being a part of that celebration. Agyaman kami launay apo, nagsisimpet kayo dito Solano. And JJ says here na imbag nga malamyo, dito manong June kan ating JM. Kablaawak man the tidal lingko nga ni Lorimel Milianes. Request ko man dito sabon. Thanks and more power, JJ of Science City of Muñoz, Nueva Ecija, Philippines. Kuna na ta. Oh, ngaron, as requested by Conrad, dito yan po, iti pasahero ana dawel wenno kiniwar. Minsan nga aldaw nagbiyahe at di sentro, ket tilugan ko jeep apang pasahero, naibatang abakan dito'y sango, amano jay balasang nagyang abay ko. May ayot man itiin balikas na, kalang lang akanang ni Robin Padilla, isem ko man ket na'y salsalumina, tayong kumpara nagti artista. Magusto at man daytoy nga ading, tauray mangar artyok, makaikat meti banog, tila di kayat tano ipreno, maisayo natin dito'y saklot kong aniyakit din nga alaknan, idi at dalatang ken ngay na nagamatan,
Ketjak meten amalisyan Ramay ti balasang akiwar. And Desiree Cristobal Soriano Lolokisen says here, Ninong, pag-rate nga po ng ang aking beautiful pinsan na si Jam de Guzman. A blessed and a happy birthday. Get well soon, Jam. Uwi na. Gutom na ako, kunana. Okay. Happy birthday, Jam. Idin tadandani kamin makadalon panagik kamiyo makigit-gitan kanya kun uray latim magderte adito'y saklot ko tay sumeten piman tinakambyo nakabatangak ti while the passenger panagchansing nake nadawel irespeto klatatamok a barbaren ati pasahes naket dagdakel magustuwak man dayti nga ading tauray mangar artyok makaikat meti banog tila di kayat tanong iprenok maisayu meten dito'y saklot ko aniyakat din nga ulaknan idiyak danatangken ngay na nagamatan ketjak meten amalisyan ramay ti balasang nga akiwar ramay ti balasang nga akiwar ramay ti balasang nga akiwar ramay ti balasang nga akiwar. And Manang Elisa says here, Wishman, my sister-in-law Kathy and brother-in-law Ronald. My sister-in-law and brother-in-law Ronald, a happy anniversary. Stomach? Haan ata abirat na kumani ko ni Ronald Orga, adalan ta. Itiagkabsat ni Kathy ken ni Daniel. So, asawa na ni Uncle Daniel ni Auntie Lisa. So, ni Lisa, tiawag ni Kathy is sister-in-law. But then, ni Ronald, tiawag na ko Bayaw. Abir. Abirat. Ano ti abirat ti Ilocano? Ay, ti English. Abirat. Kuno na siguro. Abirat. Handa mo. Anak ko na na ya. Anak English si Abirat. Oh my God. Auntie Kathy, please answer us. Yes. Okay, Wishman, my sister-in-law, and Auntie Joey muna siguro. Kathy and Ronald, a happy anniversary tomorrow. Request mo na this song, Perfect. Thank you so much from Manang Elisa. And G. Tayaban Esposo says here, gandang-gandang hapon po sa mga inyong mga idol. Kablaawa man manong, digiti Ped Family, ken katugangak nga ni Manuel Esposo, kan anang runa kinilakay ko nga Muriot Lindon Esposo. God bless. One more power. Si Siwit man manong ko na. And I've missed you guys. Kung ano ni Mikaela Suman, tataka na nakita nga nag-online ading Mika. Anyway, good afternoon. Dita Italy. Ano naman ni Jazel Sabado. Happy afternoon po sa inyo. At last may time akong makinig at manood sa inyo, mga idol. God bless po and more blessings. Advance Happy Christmas. Kung ano naman. Wala unay. Dandanay, manulangan. 37. We only 37 have 37 days more to go before Christmas time. Yan kat Uniko Iho, tinaga na nag-comment ka na. Insan pongi. Ano, pa-shout out man da katugangak toy San Mateo kan. Datatay ko kan dita kabagyan tayo dita Villa Carmen. Sino dito Uniko Iho? Malik amo na dita Uniko Iho. Kita Baka kan sa tatak sa bali dito mga akat katawo ng tinga katin eh. Oras wow. Nang samo di na matamaw. Okay. Okay, may sabi hello, nga Tante Minda. Yeah.
She's watching. Auntie Ejane. Yan, and good afternoon once again kini Dr. Adriano Sabado. Apikat ngamin na tiyak malipatan, day di na'y dundo mga aldaw. Aldaw tidwa a puso, nagsinggalot ken naglinailo. Ngemiti a pagdarakmat, nagsarakat ti barunga ayat. Katikariken sa padang, namimpinsan mo a pinunas. Siya sinang ipagaro, nga di ayat mo ket narukong. Siya sinang ipagaro, nga tapusong ket naulbog. Ngem na napatek kumang, ni ayat asinangan ta. Di mo ko maimpalubos, nga nagbalay din ni suliso. Kabla umana gito'y kakadwak dito'y sa Dawas Grocery, Store of Ramon, nga mga taktakal ti asin, kanya maturog jay bodega. Kanda gijay sa balimot lang paaktora. Ano nga? Habang agdengdengag ti radyo, pati ajay boss mi ni Uncle Ramel sa Daba, Shaq ni Gilbert. Fabros iti Ramon Isabel. Wow, keng ronoan, dagiti agtetex, iti madamay trabaho da nga keng ka. Okay, umisip latan ni kumpara, iti na Ramil. Apakat ngamin na tiyak nalipatan, day di na'y tundo mga aldaw. Aldaw tidwa a puso, nagsinggalot ken naglinailo. Ngem iti a pagdarakmat, nakasarak ti barunga ayat. Katikariken sa patang, namimpinsan mong a pinunas. Siya sinut mang ipagaro, nga ti ayat mo ket narukong. Siya sinut mang ipagaro, nga tapusong ket naulbod. Ngem nung napatek kumang, ni ayat asinangal ka. Di mo kumaimpalubos, nga nagbalaygi ni suliso. Si Kama? Siya sinod mangipagaro, nga ti ayat mo ket narukog. Siya sinod mangipagaro, nga tapusong ket naulbod. Ngem no napateg kumang, ni ayat asinangal ta. Di mo kumaimpalubos, nga nagbalaygi ni sulisog. And siya sinut mang ipagaro, nga ti ayat mo ket narukog. Siya sinut mang ipagaro, nga tapusong ket naulbog. Ngem nga patay kumang, ni ayat asinangal ta. Di mo kumaimpalubos, nga nagbalaygi ni suliso. Di mo kumaimpalubos, nga nagbalaygi ni suliso. And of course, good afternoon to Manang Lerma Sumalabe. Ayan. Thank you so much for watching. And Sally Guillermo Padua is watching. Dati ni manang ni Auntie Celedonaya. Celedonaya Guillermo Padua. Kaya laglagi pagtatay ti apelyido ng di balasang ta. At bisita mi from Jones ni DJ Jones? Nagapumit la DJ Jones. Dati metatay ni manang
Ni manang normal apat ayan. Ayan. All the way from United States at nga California. sa kaysa kami apo iti supot kini John Mark ka nakaadto karagana. Mong garod. Umani nga makadomingo nga t-shirts dati. So pa And ayan and napagot ito ya. Desire May. Okay. And of course manang lerma is watching from Vancouver. And Ojet Tranco na ako. Agbubuya dati gayem tayo nga ni Ojet Tranco kita. Man good afternoon Kenka. And sino pa ayam? Lizelle Ancheta says sir, good hello po, good morning, afternoon po. Pa-request po ang Kuskus dedicated to myself for viewing from Kuwait. Okay? Pakablawak pay. Dagiti family Trinidad, Nicolas Ancheta. Thank you and more power. God bless ko na nagayam. And of course, Elaine Candoy says wow. And Anna Abubo, blessed Sunday, watching from Taiwan. And Naragsak. Amalam ko na sigurado ay Manong Jun and Balong JM Nembag Domingo tayo amin watching from Bologna, Italy, from Antisonia Castillo, Santiago. And Ana Ubaldo, Antonio Martin Nalapo sa Sir Pabati nga po from Barangay Burgos, Ramon Isabela at sa Nalapo at Martin family. Salamat po. Once again from Antonio Martin Nalapo. And Ivan Errol na imbagang malam ka aruba kablaawa man ni inang konching ko nga agbalbalaybay. Paplay man natin Mildred mga idol. Uy, nakantami nga min dagiti tatayin kakabsat. Iso nga iti kansyon nanta, dadya ipapaay ni man ang Elisa Asonata para kini kabsat kini Ronald as she wishes them blessed anniversary. Happy anniversary kanukana kayo. Kabsat, Ronald and Kathy. So, dito yung natation natin ni Balong, nga perfect. With the letter F. Perfect. 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 Pamalab na. I found love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you all this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. I found the woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I shall home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We just the kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know I'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass,
listening to our favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Okay, once again, kung ni Manang Lerma, good afternoon kano, it is Omanan, nagdang kita San Sebastian, Ramon, Isabela. Biyag ko inta, ang nagbalsit kasip ngetan. Wow. Takyag ko't pag naedang, sa kasagat karutan. Dumdumngeg kansyon akayatan, patsyak ti marikriknak, si kantay anghel para kaniya, kunak awanen, kurang alangan tawanen, kurang kaniyan. Oo, ano din bawas-basa. Thank you, Kono. Kono Auntie Lisa. Yes. Wow, I love it. That song from Auntie Sonia. Buffering ko naman Auntie Kathy. Yeah. Sayang, Maybe ano? in your place, but in our place, hamot. Jason Kines, pakat ka nyo. Hello kaya kablawan nakmamot. Kono na, hehe. Yes, kung na pa ito ni Kabagis ko. Ayan, Kabagis ko na. Pero Ate Luz ko nalatan. Kabsa at kablawan man Manong Felix Ariales Senior. Kit sabi ko Manong Tagsubli, tinasayaat nga salunat mo. Tatamdamagan na ka ni kumpadrem ni tatang kong ang gabi. Nabayag na kakano nga madin nakikita nga agbis bisikleta. Sabi ko mata, paayan na kabay na apo tiki red can karadkad. Okay, tatay. Okay, that's it. Greetings coming from Ate Luz Cruz. And, Gorka. Ayan, hello to Ate Margie Mahoro. Kasi nagbibuhay dito eh. Napesino, Eloida Garcia Diza. Watching from work. Kono na, God bless. Canada, taga Canada. Nauding nga nabasa dito request na ni kwa eksakto laing mit kidi Kabsat June kuno ni Kabsat Kathy ag request ang mabalin. Okay, pa request ko man dito perfect dedicated to my husband. Happy 27th wedding anniversary to us. My darling Ron. Thank you for everything. I love you kunan. Wow, nag-submit mo ten. Okay. Anyway, muna na DJ Sonatan, muna na nga nag-request ni Manang Elisa. And iti orasan, apo ke 33 minutos kalpasan iti, alas 2 ni malam, ket, dagiti pa dito mga pangablaaw, sakbay iti may saman nga sonata balong. One, kuna na, pabati man kini Melvin Agasid, na taga Pagrangayan, Ramon, good afternoon sa kanya, mahal na mahal po siya ng GF niya. Wow! Yeah. Kabla ko man bossing, dagiti NPA. No pangan, alis to. Sino dagiti ayan? No, pinaginawan, awan isuda. Kuna ni Minang Princess Jokong Char Balkot ni ganda ni Motit kuna tinagkablao ni Emmon kuna naman. May sabi ko sa meron pa dito? Sige. Kanta pa lang. Akeba-keba manday to'y barukong ko, ludi ka mapasang pet usal dato'y biyag ko, papapanam dis oras tirabi napan sa manen nakilalaki. Agparparik na kaniya siyak tay may sisiyasing atap ko ken ka at dati lalaking tanu sumangpat ka di ka agun uni kat no agun tunag sikat makiriri. Akeba-keba manday to'y barukong ko, ludi ka mapasang pet
usal dato'y biyag ko. Papapanam des oras tirabi, napan kasama nen nag-happy-happy. Agparparik na kaniya, saktay mesi siyasi. Live. Hatakukin ka, at dati lalaki. Tanong sumangkat ka, di ka agun uni, at no agun tunag, sikat makiriri. Nag-greet mo ka no, the Jelay, Blessed Jairo Rocco. Ayan, dita Ranyag Ramon Isabela. Dagiti kabagyak dita Rabahal family. Ayan, manang tinang ni Manong June. Kami na Krabahal family. Good PM sa inyo dyan, mga dalawang manong nagwapo. Ay titirigat na, nagwapat maasawang, adot parnuayan na, danag kebati ka unggan, at dapay lakinda, dasip siputan, arig na paikit dintay, indaig ipusan, ayan na aganas, nagwapat maasawang, agkakamakam kati maritnam, sangkadayaw da sikat kagasatan, tanakatukmakat mang paragsak taritnam. Okay, i-greet ko lang si ni damo nag Ako na nakita. good PM sa inyo dyan, mga dalawang manong nagwapo. Greet ko lang si Loloy ng Tiltilo Tihito kani Abba nga dito sa Dabas Grocery. Kasama ti gwapo tanga ni boss nga ni Ramil. Salamat po. Greetings kami from 1872. Para ka na dyan, keba barokong na. Kaya ni Auntie Gemma Tamani, iti Hong Kong. Keba man daytoy barukong ko, no di ka mapasang pe, usal dato'y biyag ko. Papapanam dis oras tirabi, napan kasama nen nag-happy-happy. Ay dirigat na, siya kay may sisyasi. Live nga talaga. Atakukin ka, at dati lalaking tanu sumangpet ka, di ka agun uni, no agun tunag, sikat makiriri. Daytoy tigat na, nugwapat maasawang, adot parnoyan na, danag kebati ka unggan, at dapay lahida, nga siputang, arig na paikit dintay, indaip ipusan, ayang na aganas, nugwapat maasawang, agkakamakam ati kagti mariknam, sangkadayaw da sikat kagasatan, tanakatukmakat mangparagsak tariknam, sangkadayaw da sikat kagasatan, tanakatukmakat mangparagsak tariknam. Victor yang nga po, sagot ko kan ading Ella, mananti Sonia. and Jason Kines pakatkatin, di ba sa kalagitikinan syunan tati pakati na ko na natoy Kuya John kan JM kablawa man ti amin yung customer ko ditoy Papan Jones pa request man daya nagsabong kan ayat ay Patigasa. ano ti paulan na din balong? Nagsabong kinayat ko na na. Yan baga malam yung Manong John and JM, pakikablawan yung mga family Panguni, Esteban, Arzadon, Martin, Flores, Gomez, dito'y Antagan first, tumawin ni Isabela, kan pakintawan idol dyan, maulo Mildred, isagot ko kani inang ko Rosing, ta maululaw ka no, muna na. From Jinky nga napintas nga apo ko na.
Narita. Ako na narita. Nagsabong ken ay pa'y tigasan. Nagsabong ken iliw datuog ken riga. Awan laeng mauray ko nga kaasim kaniyak. No dilaeng talangam mabuybuyak. Manipod pa'y idisi kantay pimanaw. Binilil bilang ko tipet sa tiinal daw. Sa nga pulo ket taluti, mabilang iti mayo. Simbang pagkabyag kong ang siyang nilipat mo. Ala, bigbigam man no siyak matladay di. Inka inay ayat sirok sa lamagi. Agsang sangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagidi. Day di kas labumbilya nga agsubli-subli. Request ka no, Victoria. Request mo mamat. Jay barangkwag. Kung na yung tinga jay matamani. Well, sumarunong ang kansyon ni Medet, ha? Ganun ta? Ay ni Kapsa nga Shirley, iti W Gas. Tadi naman ko ti address, daman ang ako. Oo. Apanta. Nagsabong ken ay pa'y tigasan. Nagsabong ken iliw datuog ken riga. Awan laeng mauray ko nga kaasim kaniyak. No dilaeng talagang mabuybuyak. Manipod pa'y di sikat ay pimanaw. Binil bilang ko tipid sa tiinal daw. Sa nga pulo ket taluti, mabilang iti mayo. Simbang pagkabyag ko ng siyak nilipat mo. Ala, bigbigam man no siyak matladay di. Inka inay ayat sirok sa lamagi. Agsang sangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagidi. Day di kasla sardinas nga agsubli-subli. Agsang sangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagidi. Day di kasla uong nga agsubli-subli. Agsang sangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagidi. Day di kasla sili nga agsubli-subli. Akala niyo ano na yung... Okay, as goes out to to Ella from Auntie Kapsa Sonia. Sonia, dating ka sonata. Napanak, nagpasyari jay downtown. Jay and Adela. Adan na sabat ko abalasan. Ni Adela. Kinidayak iti kanigid. Tapos, Imisem nakasamsamkit. aya. Victoria tinagan ko kinunana. Nagulbog. Adela. Inarem ko ni Victoria itinabayag. Ni Adela ko Nupay kasta tibanag na inanusa. Sino? Ket dinteng ti aldaw napalaos iti ragsak ko ni Victoria inaklon nantoy ayat ko. When naganas tunggal aldaw nga aglabas, tunggal adda ni Victoria iti denak. Aya. Ngem malas ti amin amalas,
inangawnak nigasa ididimteng ti may sa pasamak idi napanak nagpasyare jay balayda ni tatang na di inak nakasarita Ay, pero pasensyakan. Daawanin ni Victorian. Intaran day adik akaroba. Awan, apa ya? Karog sa uka. Haan. Ay, ah. Nasakit, tinakem ko, itinapasamak ket napanak, naginom iti arak tigasat ko sinang sangitak taawanen tiliw-liwak ni Victoria ket awanen iti denna naglabang ti aldaw bulan kentawen nadamag ko ni Victoria simbang peten dagos ko asing narungkaran mailiwak unay kenkwanan ngem addamet ti ubing akaduana ket di tati nagpatenggaan daytoy kantak iistorya May pangge ken aya. Tanag subling tiliw-liwa ni Victoria sinubyana. Nerbitin ka jublim ading genday toy kanta. nubitin ka dubliam adeng genday toy kantag. Okay, kaya kunan natin ito i-greet ko man ti happy wedding ni Lorena from Phil Ame. Kunan ni kapsat nga Adel. Kaya kunan natin ba ito nga sa matapan niya ng champion ko. Tesyo siya. Greetings kayo from Ading Ella. Here we stand today, like we always dreamed, starting out our lives together. Light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life, so don't act surprised if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word I say on this day. Not so long ago, this heart was just a feel of cold and lonely space without you. Now everything's alive, now everything's real,
and the story of my life is all about you. So if you feel the cool winds blowing through your nights, I will shelter you and forever here to chase your fears away. On this day, I promise forever. On this day, I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every